адресу чикор мекунам? Адресида ҳозир омада болот ба сувор мешавам, дигар чикор мекунам? Изо намекаши ҳамин савол амет адреси мана чикор мекунӣ? ту одама кор фармондӣ, чӣ қисм шан амет номус майра мекард? омади пеши ма, ина гапа дарои ма гапта, ина ма гӯш дорам. Гап ма дарои ту гап мезанам Самарқандда адресша бугу. Ина мега чила Вегасна, Вега ҳеч вақт мега ҳеч камара адрес намеда мега. Ҳечка намега, озина гуфтку, ҳечка мега ки намега ма дамҷа кор мекунам. Або гуфтесам, ман 3 бор рафтам. Зангаш мезанем мидаступин мекунам, зангаш мезанем зангик мекунам, сброс мекунам. Чина телефон ма я борда вардош, ина диди? Ҳозир ма барои ту коргаши қатиш. Не, ҳозир ина пеши ма омадин ҳарда, чӣ проблема дори пеши ман да? Проблема дорам? Пули маро биёмем битем. Ту мара корда файрод кардӣ. Ту манда кора файрод кардӣ. Бурор битем. Чӣ ма бурорам битем? Бурор азизта файрод кун. Гӯш кун. Беста холат духтари тоҷик тайёрдан намекарда? Чӣ бо? Сумшана мебахшед? бугӯй ки азизе ҳамин инсон землячка ҳозир мо суми амира натем. Баъд мегӯян духтари тоҷик меян қанчили мекунан. Конечно, ҳар як шумо бори тоҷико меёрен кор да тоғулчон мекунед. 15 рӯз мегӯян як ҳафта пас аванс метем, авансиро ида мекунем. Конечно, мера ба танаффурушӣ мекунад ки пули квартирати ё пули ном биёва бихӯра. Вот шумо чӣ хеле тоҷике? Чӣ ма чӣ хеле тоҷике? Мана хеле насиҳат накардем. Ман насиҳат накардам, матра гап зеста. Ма гап зеста, ман насиҳат накардам. Чё гап намезадам? Бахтиёр. Барои ки сотрудники ма набудӣ. Ана мира медонӣ Бахтиёр. Сотрудник ты азизе? Ина сотрудник. Ҳамин сотрудник. Кор кад хойсум шабти нагане. Но пускай гуфт ку ҳозир. Чӣ гуфт? Моҳушома пулча мегира гуфт. Кадом моҳуши? 3 моҳ шуд. Чанд қашид 3 моҳ шуда бечора. 3 моҳ шуд. Гап за хатиш охи. Телефони мана бардор адрес тия бурам пешаш ки гап занам. Ма Вегас ма иҷона. Вегас да нестай. Нестай 3 бор шуд. Телефону шукоя, телефони. Як бор занг зан, мо ай телефони ту гап занем. Адреси мара ҳеҷ вақт намегам, ма даги ҷоим гу. Фаҳмиди Вегас дагу ма вешна да Вегас гу мара чӣ бор ба ма омад ки азиз пурсидагиам гу. Ман пурсидагиам, ман рафтагиам. ва ё мегӯянд ки неста. Шоид ҳозир мехезем мерем беста. Ну дар хонашона шав Вегас да кор кунам. мо қатӣ мо занем, мо қатиш гап занӣ мерем. Мо мардак нестем ки бирем корчакаш кунем. Я тебе слово даю. Сказка на кисометра слово метам. Не прикалывай со мной. Гап нада бахто ман намебинем. Чико мекуни агане? Гап нада. Чико мекуни агане? Ҳақ надори ту бубурай дарвозаи кинотеатр бирин шуда ҳақ надори пускай азиз нишатка азиз гомад одам о пускай ман ягам гум Бахтиёр ки мана файрод кадаги кор? Ман тура файрод кардам. Ту файрод кадаги? Ба канин пул? Баъд ман тура чӣ гуфтам? Чӣ гуфтӣ? Без 15 без вақте ки кор мада маъқул нашуд ман чӣ ва кор кунам? Чӣ ба маъқул наш аввал омадӣ ту дуруст таҷировка кардӣ дуруст таҷировка набуд як рӯз таҷировка буд ту гуфти ҳамон чиз ки ман кор мекунам гуфтам ман намегӯм баъди ки алё фаҳмонид ба худо ки ман сарам вайрон шуда кояд ман гап занед ё фаҳмонид ба тоҷикӣ мефаҳмонид русӣ мефаҳмонид ба худо ман сарам гарани вайрон шуд алё салом алейкум номи чӣ? азизи азиз ман як гӯш кун адресот Вегас ая не ки ман 3 бор рафтам Вегас набуди ягонҷода як духтарак буромад хароба гашт ки ништакой ма да эҷа менеҷерам гуфт ягон кас дига не ана ки мада мардак бошӣ совестни одам бошӣ точни адреста гап зан неми ҳози мо мерем ба пеш ҳози ман мерам ман мошин қатъи ман мерам чиқай адреса чикор мекунам? Адресида ҳозир омада болот ба сувор мешавам, дигар чикор мекунам? Изо намекаши ҳамин савол амет адреси мана чикор мекунӣ? Ту одама кор фармондӣ, чӣ қисм шан аметӣ? Ту мардаки мебаҷо, занаки баҷо мешӣ? Ман ина ба сари занаким ба сари тура уместам. Подожди, занак баҷо меша, мардак баҷо намеша. Ту адреса гап зан, ҳозир ман мехезам мебиём. Чорам бурум? Адреси ҷои кор та гап зан мебиём, ай пеш қатъи ба телефон гап намезанам. Ламба даже пеш чор гап зан адреста. Улица Ферганская, дом 50, корпус 2. Есть это ход правда. Улица Ферганская, дом 50, корпус 2.
در نکاح ها من الحال نکاح ها نمیرم. بسیاری بچه ها شاید بدانن، میان بر من خبر میدن نکاح، من میگم نمیرم نکاح. برای چی؟ باور کنیم با همین نزدیکی در یک نکاح رفتم اشتراک کردم، این نزدیکم قدر نگذشته است. من دائم نکاحم روپرو است، یعنی شوهر در پیش عروس برده میگذارم و در بین موعظه میکنم، حق شوهر و حق زن خبر میتون و بعد اون نکاح میکنم. این بهترین صورت نکاح انا همین است. وقتی نزد اونها رفتیم، باور کن قریب 30 نفر دختر در اطراف یک دختر جمع شدگی هستند. من فهمیدم که بهترین نکاح همان نکاحی هست که به آسانی به سبکی انجام یابد، مهر کم داشته باشد. خواهر عزیز، در حال همون نفس خطه به همین جوان ببخش، ان شاء الله بختی تو سفید می شود. وقتی از او طلب کردم، همون دوگانه های بی حیایی که نه روی مال دارند نه پیشی بری بسته دارند، باور کنین امو منظره را دیدن در آدم گویا که یک دوزخ دیده است. اینقدر منظره ناراحت کننده برای آدم مسلمان است. از زیر کش امو قپیدن تا اگر 300 سامانی نمیتین ایحا نمیگن. 300 سامانی. این دوگانه ها من نمیدانم که مادری او هستند، پدری او هستند، تربیه کننده او هستند که اینقدر سوم طلب میکنن. اونا از کجا حق دارن؟ اونا یک سوم حرام میکنن، یک سوم. اونا چه حق دارن که در بدل بخشیدن همون دختر 50 سامان یا 100 سامان یا 300 سامان طلب میکنن؟ چرا اونا طلب میکنن؟ من مادرشو فریاد کردم، در اونجا مادرها نشستگی بودن، کمپیرها نشستگی بودن. گفتم ای مادران، فرزندای شما هستند، همیشه که اینا رو نصیحت کنین که پیش از آن که 300 سامان میگیرد وای روی مالش در سرش اندازد، گردنش محکم کند. برعکس در اینجا آمده شوی دراز مثال خنده و مگنیتوفون بلند نماند. آخه این از همون منظره هایی که در نکاح ما و شما انجام می‌یابد. پدرای عزیز، برادرای مهربان، همه شما اولا شکرانه کنین که در خانه شما نکاح میشود و بعدا پیش از نکاح همون دختر را شنانین و بفهمانین که همون زمانی که ملا میگوید همون زمان ببخش که دخترم تو نیکبخت میشوی. و این دوگانه هایی که در اطراف تو هستن ها در یک کنج خانه میشینن، شر نیست 20 دختر آوردن. این قدر اسراف، این قدر بی‌معنی ها در معرکه ما و شما هستند. اینا را شما میتوانین، هر یک پدر و مادر میتواند که همین ها را جابجا کنند. السلام علیکم داملای عزیز، یکی از پسران همین شهر کولاب باستانی می باشم. استاد، من میخواهم یک چیز را فهمم. حافظی کردن شخص در نزد خداوند گناه است؟ یعنی کسب حافظی. از امین جان مقیموف. یعنی اسلام حرام میگرداند همون حافظی را که از وی هیچ منفعت نباشد. یعنی شنیدن چنین سرودهایی که تماما به انسان فایده ندارد، یگان پند آمیز نیست، یگان نصیحت آور نیست، اینها را شنیدنش اسلام حرام میداند. باز اسلام حرام میداند که در اون حافظی که اگر زن مردها یک جایه باشند، یک جایه رقص بازی کنند، اگر این گونه حافظی باشد و این گونه آمیخته شدن زن و مردها باشد، این اسلام نهی کرده است، اسلام این منع کردگی است. و البته به البته اون کسی که در این خیل معرکه حافظی میکند و در نزد خداوند سگ از سگهای دوزخ است. که وقتی که این معرکه فسق و فساد وای تشکیل کننده است، چگونه که یک آدم برای نوحگرها، یعنی برای آن کسانی که در مرده ها گریه میکنند، برای اونها طعام میدهد تا که اونها قوت پیدا کنند، در این گناهگار میشود. این گونه اون حافظهایی که زن مردها را یک جا میکنند، مست الست یک جایه میکنند و خود اساسگذار این معرکه هستند، اینا در نزد خدا البته مسئول و گناهگار هستند. لیکن حافظی باشد که دخترها به خودشان مثال یگان رقص و بازی دارند، خواب شیرخوانی دارند، گفت و شنید دارند، این اسلام من نمیکنه. که وقتی دخترها بین خود باشند، مردها بین خود باشند، اینا را اسلام هیچ وقت من نمیکنه.
مگر اسلام ضد همون معرکه و حافظی است که اگر زن مردها آمیخته باشند یک جای رقص بازی کنند. در مسئله چی خلاصت الفتوا، چی درالمختار، چی فتوای بزازیه، چی فتوای هندیه، میگوید که وقتی که اگر شما میشنوین که در فلان معرکه این گونه عراره شدن زن مرد است یا دادن عرق است، وقتی شما را دعوت کردن دعوت رد کنید، در این دعوت قبول نکنید. اگر چند رسول اکرم میگوید ای تو دعوت اذا دعیتم، هر جا که شما را